tubahaye ikaze wowe ukomeje kubana natwe dukomeza kwifuza gukomeza kugira ibihe byiza tugarukanye n'amakuru ari kuvugwa mu gihugu cya Isirayeli ndetse n'igihugu cya Irani. Tudatinze reka twanzike tujye mu biri kuvugwa. Fraud war bimeze bite saho ngaho muri Aziya, bimeze bite hagati y'igihugu cya Isirayeli ndetse n'igihugu cya Irani? Bivugwa ko intambara yaba yongeye kubura. Bimeze bite? Tubwire muri make bimeze bite? Saize ngizi tumaze kubona amavideo nyine indege zirazinyirukansi zikuzenguruka hariya zagaza ibintu bimeze nabi. Tubwire. Ugize neza kuduha ijambo. Muri make reka tubabwire uko byatangiye mu kwezi kwa Kamena mu 2025. Nibwo Isirayeli yatangije ibitero bikomeye ku birindiro by'igisirikare cya Irani, haba ku nganda zikora ibitwaro bya nucleaire, harimo rwose nk'inganda za Natanza ndetse na za inganda za Isfahan. Izo nganda zagiye rwose zangizwaho n'ibitero nyine by'indege za Isirayeli, ndetse ibi bitero byahitanye abantu basaga igihumbi, abasaga 300 bavanwa mu byabo bahungira mu majyaruguru y'igihugu cya Irani. Ibi bitero Irani yasubije ibi bitero ku butaka bwa Isirayeli, gusa nyine ubwirinzi bwa Isirayeli buzwi nka Iron Dome bwabashije guhagarika ibi bisasu cyangwa se ibi bitero. Nanone Irani yari isubije Isirayeli, gusa byaje guhagarikwa nyine ni systeme ya Isirayeli izwi nka Iron Dome ku kigereranyo cya 75%. Ibihombo n'ingaruka bikomeje kugera ku baturage ba Irani. Ibitero byangije ibikorwa remezo, inganda nk'izo zikora ibitwaro bya nucleaire, harimo n'uruganda rwa Frodon, ndetse nyine nk'uko twabivuze abantu barenga 300 bavuye Tehani bajya mu majyaruguru y'igihugu cya Irani kubera nyine ibyo bitero. Ibikorwa bya Mossad n'iperereza. Mossad yakoze ibikorwa by'ubutasi n'ibitero by'indege ku bikoresho bya misile bya Irani, bikangiza byinshi mu bikoresho by'igisirikare cya Irani. Ibitero byahitanye abayobozi bakuru ba Irani, abashakashatsi ba nucleaire ba Irani. Mossad ni ikigo nyine cya Isirayeli gishinzwe gukora iperereza cyangwa se ubutasi, cyaje guhitana abayobozi bakuru b'igisirikare cya Irani. Icyifuzo cya Irani n'ingaruka mpuzamahanga. Irani irashinja Isirayeli ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutangiza intambara y'agasuzuguro, igasaba ko babiryozwa. Ibihugu bya BRICS Plus byamaganye ibitero bya Isirayeli na Amerika. Ibihugu by'Uburayi byamaganye ibitero bya Isirayeli, bivuga ko byishe amategeko mpuzamahanga. Uko ibintu bihagaze ubu ntibishoboka, nubwo hari agahenge ku mpande zombi. Imyiteguro y'intambara yo irakomeje rwose, uko baryamiye amajanja, haba ku ruhande rwa Irani ndetse no ku ruhande rwa Isirayeli. Ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi bigerageza kugira icyo bivuga cyangwa se kugira icyo bisaba kugira ngo habashe kugira igikorwa, ariko buriya iyo harimo igihugu gifite ijambo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika biba bigoranye cyane. Niyo mpamvu rero impande zombi ziba zigomba kuryamira amajanja kugira ngo igihe icyo cyo cyose ziterwe ziteguye. Uko ibintu bihagaze ubu rero, Irani yashyizeho inama nshya y'igihugu yo kugira ngo nyine irebe ko yasubiza ibintu mu buryo byangijwe n'ibi bitero bya Irani yagiye nyine n'ibitero bya Isirayeli yagiye igabwaho n'iki gihugu cya Isirayeli. Ndagushimiye ukomeje kubana natwe, komeza ugira ibihe byiza. Ciao ciao.